nzambi wa pole bonso atwezele de ajikema mu 2025 kwa paroisse wetu leo ni wajibu na mwana mwenye kuomba wajibu lomba zaidi kujimama Elena Kabeya Mungu mwibichi nalo bakasa Benjamin Mali Makoni Mishiwa ya kitu tusukweza kinyo ivuka yinyene byaka nzambi atwele kapemba watumana makushikisho mtu mwende mtu jibana kwa hata kushitu kwa kwenza kula wale kwa parasi wetu ujuu shikisha netatu wetu jumujuru ujimama Rose chia wamukumishi wetu bana Ituselele kama peta courage kitu kujema mtendele na nzambi mama Elena bana mama Rose shiki mtendele na kajuele mweka yeye ami na nzambi bwana wewe mushiru wa mwanadisu kwenda shikupa na